Bog svima, doktor sa vama i dobrodošli na novi Danas video. ćemo pričati o teoriji šta se desilo s Lightom na kraju Death Note-a. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it for you. Dakle, svi znamo da osoba koja koristi Death Note ne ide ni u raj ni u pakao, nego ide u ništavilo gdje su drugi Shinigami. Dakle, vidimo ovog, tako reći, novog Shinigamija kako želi ići do Ryuka. Ostali Shinigami ga pitaju zašto baš do Ryuka, da je on dosadan, ali ovaj novi inzistira da ga vidi. I na kraju mu kažeju di je Ryuk i pokažu put do njega. Ode on k njemu i baci mu trulu jabuku. Sad stanimo malo, razmislite. Malo tko zna da Ryuk voli jabuke. Ko je jedini koji to zapravo zna? Tako je, Light zna i jedino je on znao da je to Ryukova droga. Na kraju Ryuk gleda u svoj Death Note i tamo je prikazano Lightovo ime. I obraćaju mu se, sad ti nisi postao bog među ljudima. Sve govori na to da je Light zapravo postao Shinigami. Jer on kada je umro, uza sebe je imao Rimov Death Note. Stoga ja mislim da je ovaj nepoznati Shinigami koji želi ići u ljudski svijet zapravo reinkarnacija Lighta, to je da je Light postao Shinigami, da će možda pokušati opet provesti svoj plan. I da imam još jednu malo rentabilnu teoriju da se taj Shinigami vjerovatno zove Kira. Kao što svi znamo, to je bio Lightov nadimak dok je ubio ljude, to jest ljudi su ga tako prozvali, pa je onda vrlo vjerovatno, pošto se nije predstavio Ryuku, jest da se zove Kira. Mislim, to je samo pretpostavka, to nije 100% točno, to sam ja blebno sad bez veze. Bilo to do ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!